Assalamu alaikum, урматтуу Нур Спорт KG YouTube каналсы көрөрман агалар, энелер, жалпы бир туугандарым. Жалал Абад областы Аксы району Өлөнбулак айылында ошол жерде 1988-жылкы дос балабыз Азамат досубуз ушул үйдө салып, ушул үйдө туугандарына, кол кошуналарына, элине той берип, үй той кылып, ошол жерде 88-жылкы дос балдарыбыз омка баштаган дос балдарыбыз уюштуруп, бир күндүк ошол тойдун шылтоонда улак уюштуруп өттүр балдар. Анан Кудай буйруза бүгүнкү улакты да жакшы сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылам. Урматтуу туугандар, жараткан Кудай баарыбыздын үйүбүздө ушундай той бериш насип кылсын, жакшылыктар болсун. Улдуу болуп ул той берели. Жараткан Кудай баарыбыздын үй бүлөбүзгө жакшылыктар берген болсун. Ушундай үй тойлорду берип, ул тойлорду беришти баарыбызга насип эткен болсун. Урматтуу туугандар, бүгүн Азамат досубуздун үй тоюнун шылтоонда бир күндүк улак ушул жерде чабып ойноп кетебиз. Андыктан экрандан алыстабастан каналыбызга катталып, лайк басып, жакшы комментарийлерди калтырасыздар деген ниеттемин. Bismillahirrahmanirrahim. Aqta sorqonun üstünde oturup Allah Taala şu kurgan üylörüngü meynet kılıp kurgan üylörüngü kutlu bayandı üylörden kutlu dostlar, ıntımağız buzulbay dinmenen yaşap töölük baktıl olmalar nasip kılgan gelecekte utbaklarыбызды, балдарыбызды, уулдарыбызды Allah Taala baktıl kılgan bolsun. Intımağız buzulbazın daim birimlikte kaçan birimlik bozu bereke bolot eken da. Ынтымак болот экен. Аллах Таала дүйнө ахирет бактылуу кылсын. Бардыгыбыз бир 5 убакыт намазга башыйып, Алланын өкүмдөрүн аткарып, амыр-сам сүннөт менен жашасак, дүйнөдө да жол ачык болот экен, ахиретте да кабырдан кийин жашоо бактылуу жашоо берилет экен Аллах тараптанчы. Ошо иншалла бир мен Алла үчүн баардыгыңарды жакшы көрөм. Жерде барлары, жоктору, баардыгыңар менин жүрөгүмдө өзүңөр дайым эстеп турам. Ошо бири-бирибиз менен ынтымакта болобуз иншалла. Barız bir bağıtqa düşüp alsak öte жақсы болот да. Азамат тойлорун кут болсун орток. Алла береке берсин. Айша Таус менен Айша энебиздин бактына баргыла, кызматын кылып жүрөгүлө, дуасын алгыла. Ошол эми ушул үйлөрдү куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун. Ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Дайым чогулуп ушундай бир актас торкон үстүндө жүрө беришти Алла насип кылган болсун да. Азамат болsun, şu üllerin bayandı üllerden bolsun, şunca aptasılıkın yazıp, şu şeyde çakırıp niyet kılganı kezinde olsun. Şu niyetlerin kabul olsun, şu üllerinde daima toylar bolsun. Anam bayağı, biz dağılım şu klasışlar kesinlikle gelirle toy bak. Жоқ жерде uyuşup кетти klasışlar. Жақшылық нәрселеріне, ерте кетіп жоқ дейтін, бір сааттарда uyuşup кетсеңдер мына бүгін Торпоғлақ uyuşturuп жатыр, досым. Құда қалап тұрса, улағыңа жақсы өткізіп, елдегі нарық бірақтан келген палмалдар келішіп ойнап құрсант болып кетішсен, барына игілік,
Şu bardıq нәрсе жақсылыққа да досым. Şu келген адамдар батасын берсең, şu баталары саға түстіге тұрғандай болсын досым. Дайыма тойларды қыл, Қырғыз елінде тыншылық болсын, балдара. Барысқа дағым şu birigimdigi buzulmasın. Birigip ынтымақта жүре берейлі, жігіттер. Şu. Bayramda ülkelerden olsun. Ne dediler şu niyetlerimden büyük toygulatırım Allah Teala kabul kılgan olsun ha. Şu atanın apanın aldığında var olup yürüyorlar. Allah çakalı yüzünü görüp şu illerde kız toylarda kaldı, ulu toylarda kaldı. Amin. Rahmat. Sakmana cealena minel müslimin. Jegen işinizge berek versin, ömürünüz kuzga berek versin. Bergen nimetlerine beysep şükürler, hamdü sanalar olsun. Allahümme ataymen atamen ve sıkıyımız sakmana. Allah. Bizde Çarбак айылында жақсы bir эме болуп атат. Азамат Бармырза досумдун баласы үй той кылып, элге кичине баталайын деп. Мына бүгүн жакшы, Чуда каласа кандай дейбиз? Ушул баланын дагы бочок башарный болуп, үйлөрүндө жакшы тойлор болуп, Amin. улдун урматын, кыздын кызматын көрсүн. Тойга уланып, той казынасын улана берсин. Rahmat. Bizim ayırdığın şu Çarбак ayırının reisi Narınbayev Şunkar hakem bu. Ana katçısı Kanat Bayke. Maşallah. Onlarımız. Var şu Çarбак jamatынан. Үйлерінде тойлар болсын, жақсылықтар болсын. Азыр улакка барабыз, Кудай кааласа да улакта видеолорго түшүп, жакшы байгелерге таштайбыз Кудай кааласа. Rahmat. Rahmat. Toy kılana versin ha. Rahmat. Assalamualaikum, алыс жақыннан келген меймандар. Бүгін Азамат Досының үйгүрді той екен. Şu жерде келген адамдардың барына рахмат. Şu Азамат Досың şu үйлерінде тойлар болсын. Еш жамандық көрбе, болашақ алып бол. Şu Айжатам, Айженемдердің ес олығы болсын. Сен алдың дайыма сүйреп тұрышы өрсін досым. Ес олығы берсін. Анам şu klasışların içine bölek var der sakatlı olsun. Akçalay, bayağı Akçalay bozuldarın Cırağına eldedik. Olmuş o Akçalay Tülübüstü alıp koyuyorlar olsun ha. Ama şu çekçede жүрген şu Россия, Бияғы, Бишкек, çekçede жүрген klasışlar hoş barız çoğultup, қолдан келişince hareket kıldık olsun. Şolorgudan rahmat şu. Денсаулығы болсын чет-жерде жүргендердің ағатшы. İşleri жүріше берсін. Аман сен үйлеріне келішсін ошолордағы. Ошол болсын. Дайым тойлар болсын, а? Астына берегіз бар, ошол болған сөйлесін ана тапшырып қоясың. Ayşe şu baktı oldu. Toylarım oldu. Şu Abdurrahman ile ifade için açık. Aksakallar duasını versin. Anaydan şu yer kutlu olsun. Şu yerde toylar olsun. Allah'ımızға İslam жолындағы жүріп тұрған жақсы қыздарды, жақсы қасы ұлдарды берсін, İslam жолында жүрсін. 5 уақыт намаз оқып, жоғалғанда Құдай талабаларға байлық берсін, şu байлығына закат бере тұрған, қолында жоқтарға, жетір-жесілерге жардам бере тұрған мазардан болсын. Азаматтыке şu тапқан ташыларын тойларға бөлісін, тапқан ташыларын бөлісі, атаң, апаң, атаң, şu atağıdan apam var ekan, Xudo xolasa shunday cho'ng ishlarga yetishyapti. Tegizlar tapqan tashqan to'ylar bo'lib yursin. Lekin Xudo yo'lida yuradigan bandalardan bo'l, tapqan tashqanning bir bo'ligi ehson qilib turib shu masjidlarga, qo'lida jo'qlarga, jesinlarga yordam berib
Şol Tapkan Taşkan'ın önüne Xudo kalışıga şol Çarpaqtın aldırdı baylardan boldum. Elden kam kalışpay zakat beradigan mallardan boldu ke. Şol bugünkü merkez klassdaşlarına rahmat şu ulaq uyuşturupsыңар. Çatagı жоқ, kopalağı жоқ, жақсы улақтарды түскілер. Шул сілерге дағы шундaqay үйлерді құра тұрған, шундaqайлардыған үйлерді құра тұрған, шундай қылып улақтарды өткізіп, үйлерді құра тұрған байлық берсін бұл айталар. Шул Tapkan Taşkan'ın тойлығы бұйырсын. Şul айтарымыз. Amin. Allahu akbar. Baqıt balvanın taysını maşallah. Ne oluyor? Çok iyi vakit geldi. Tekrar vakit geldi. Koşa жүргән деген. Қобаңа ат тоғайлы, ат бар ма? Қобаң ке? Ат бар ма? Allah'tan satardan çıktık. Balandan Tapkan Taşkan'la ömrünün rızkısını Allah bereket versin. Amin. Allah niyet lezzet dileyen kavuldusun. Şunday toylar köp olsun, asmanımız açık olsun. Amin. Daim жақсылық күндерде, жақсылықтың üstünde жолығышып жүре берейін. Amin. Бүгін құлақтайым аман еден сақ саламат чағып, үйіңерге келішін Алладан тілеп қаламыз. Ләуми, Аллаху Акбар. Allah. Açık деп жариялады мына. Денсаулық қымбат нәрсе. Бұлақтан біз 60-ға шығып жатырмыз. Шынша жылдан бері болып келіп жатыр, бола береді. Ес тартқандан бері. Әрбіреуің өзіңе қара, денсаулығың аяқ. Жақсылап чаба бер. Қана амин. Алла өзі разы. Ayda balvan. Tegizge taşa be. Buna dostlar, Azamat Dosuğuz'un toyun başladık şimdi. Bismillah. Ошентип Азамат Досуовтун үй тойуна арналган аламан убакты баштадык достор. Кудай буйрса аксы, алабука бүт балбандар чакырылган. Акырын келип атат. Оюн башталды, Кудай буйрса мына башталды. Азыр көрөбүз. Хуршит. Эки алтын курдун эзи. Омка досуз, машалла мынакей. Палвам не oldu? Düşürüp koydu palvan. Ketişi başkaça elede palvandın. Birinci salım şu toyda uyuşturgan Omka Dosuğuz'dan oldu. Temir Kögat'ta çıkardı. Hadi dostlar. Degince жерге таштасаң, о бала, енекін апаразың сүйіңде бұлақ тұрып. Çodan aka aldırak ha. Aka ekranını açıp al. Ca. Hacaka sal hacaka.
Geldin bayama. Geldin mi? Öldürdünüz ya taşla. Toprak üstünde çat. Yo yemon şeklini sal. Oh. Aksakalım kız çıkıyor. Attım başına vurma. Attım başına vurma başka yere geç. Birincisinde şunday болады, bir-екі салым шыққыча патырайды, қасырайды. Тұрғым өте бермезін. Алзырақ тұрайлы. Жоқ, Xurshid tashib atır. Xurshid polvon enkayib atadi menga do'stlar. Hoy. Hajaka tüstep qalq. At boş bo'lsa turmaymi, to'g'an? Ezga yeyecekler. Mana, taqib turdun ha? O'ziga jetding, Kaçtan duruk geldi? At salışını qaraqla. Kara kuşuyorsun kara. Ana İlhan Palvan salçı. Tekinde. Hadi çıkacak mı takmanı karavası? Açık olay kuş değil mi? Aslan tüyünde. At salsı küç bol adam. Enkeygen adam çok. Şu ana gel.
Malaki açıldı. Enkey mi? Enkey. Kurşun salmayı dur. Kuyruktan kırmaktır. Teşkimez geldi. Ya geldi. Ha bol. İkinci salım Xurşid Palvan'dan oldu arkadaşlar. Ya malades Palvan, malades. Azamazsın. Nake dostlar, Azamat Dozustun үйт oyuna arnalgan Alaman Ulaqtın ikinci salımın Xurşid Palvan çıkardı. Birinciden Omka Dosuz çıkardı nake dostlar. Torpak 65 kilogram. Жеңіл. Бақыт Palvan çıkardı okşaydı. Özünün Tyson'dan nake dostlar. Maşallah. Maşallah. Banka vur nerge bakı göreyli. Vuraymış erge. Vur ey. Baqıt Palvan nake 3. salım Baqıt Palvan'dan. Maşallah. Artık toltu versin bak ha. Sen Bunu at. Yemin bir. Koşu kaldı. İşte kazını onu. Manake Gazi Palvan. Ya uşalarga vurunca göreyli. Vur. Oy maşallah manake. 4. salım. Uluq Palvan 4. salımda qıldı manake dostlar. Talgat Palvan maşallah. Hem tuğanlar keçirim surayım. Moğu kişine içip alıp arçakta sögün otat. Bulardan alsız keteyin dezen жақшылар тұлбай қалады екен. Vur senlerge. Vur malades vur. Ay maşallah. Kama Palvan. Öte etiyat balayla. Anan bayağı. Uşu toy, uşu ulak жақсы ötü gelsin. Allah'tan uşunu sırayız. Birinciden Allah Teala'ma çek maktamlar şükürler basın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar basın. Ya Allah'ım şu bardık palvandardı. Densallığı için kıl. Yolları verginin, güç kuvvet verginin, atlarından 4 ayağından şamal olsun. Allah Teala bardığınızda öz penaktan sıra düşünamın. Böde kırsıktan öyde bol şirin oynap keteyla. Amin. Tuğanlar, Masan tağam paygazı var eken 10.000. Kimdeki?
Naşan takamın. Hazır koyalım. Hazır. Buna kemanı ben yazdıram birimizi bir. Keman yakap çıktı be. Tamam, hayır çok. Önümüze gel. Vur kama 3 yolu 3 yolu. Hazır dostlar kiyim çıkarıp keza 10.000 so'm alatmak dostlar. Oy bu televizyon rapkele örgüle. 10.000 bayıya koyuldum aka dostlar. Hazır qaysi palban çıkarıp keza 10.000 so'm alatı şu yerden. Küçüğün ciğin bastı. At saldı. Balbanların biraz aşağı teri çıkılek. Atlardan dağı, balbanlardan dağı. 4 salım oldu. Ayaklara baram. Bak iş var mı şeyin? Çok Ciğin çakan ele orta bulup atat da kekir ormanlar biroq balbanlar zerigip kalıptır çoğun ulaklardan keyin. Östörünün daha çok teri çıgılek, atlarının daha çok teri çıgılek. Kızıp atat maka ciğin.
Küçüğe kogat. Bayan palvan. Ay maşallah. Maşallah. Vur. Vur şu cerge. Oy maşallah. Молодец. Al emi. Sancar! Oh, Sancar! Molamazlar, taşa şöyle, oldu, taşa! Haydi oradaysa! Yıldığı çok koysa, tüstep çarpılar. Oldu oğlum! Orada 60 kilo var. Nazar bir yaktan var onu. Hemen can şovamına key. Aksının aksakal balbanı. Öz alıp çıkmaza balbaya kaldım da key. Bismillah dağıtayım de. Dostlar, bugün Sarıulaqda ulaq, Azamat Dostoğuz'un üy toyundan alğan ulaq жақсы ol atat, Xudayga şükür. Xudayım da qırsıqdan özü saqtap, albanlarımızga iyilik berip, жақсы oyun boşluq jaratan Xudaydan sorayбыз. Sapan palvanlarga
Talgat balban maşallah. Qanday ukam? Kimki? Ha maşallah. Can Şavama ver, Can Şavama Talgat balban. Oңдап қой, шашылба. Шашылба, оңдап алғыла. Қана Can Şava, bismillah, таштаң. Can Şava. Ақсақал балбан. Ödelegen de çüden. Hayt! Can Şavam. Ақсақал ağam buna ke. Buna minti aylandırat. Küçüğü. Taştan hem Can Şava taştan. Oy maşallah. Laka dostlar, Can Şava Maqsaqal taşlap berdi. Küçüğün palvanlar bugün bir çerinci asın. Jiyin kızı otatın laka dostlar. Bak sokun mu kaç? Aslında kaç kere? Norsport. Keterli.
Xurshid polvon ko'tarib qoldi aka do'stlar. Omka kaçtı aka do'stlar. Tundra ha maşallah. Maşallah. Yelamandık ha? Yelaman yine üstün tundra degan atım aka do'stlar. Oy maşallah maşallah. Acıga taşlap verdim aka do'stlar. Omka do'zum to'y qanday bo'latat? To'y yaxshi do'zim. Ha. Jayman. Narsim qo'shib qo'ygan kelgan ekan. Aha. Shu do'zimiz. Azamat. Ha, azamatli. Uy to'y qilib, Ha, uy to'y qilayotgan ekan shu. To'y yaxshi o'tsin, Allohdan bo'da qirsig'i yo'q. Yaxshi tinch bo'lsin. Ha. Polvonlarning barina İyilik, yine kuch ketmasin, iyilik. Bu Shu. Aha. Shu yerda turganlarning barini pataf tüsteysin shu o'zim, ha. Evet. Bulat Elaman tundraz o'xshaydi. O'sha o'xshaydi. Ha, o'sha o'xshaydi. Mindim o'sha. Tundra ekan. Yaxshi ekan. Aha. Yaxshi. Bayag'ında jangala yurganib qoldi. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. İyilik do'zim. Rahmat. Daha bir qayıldat ko'rsat. Murlan degan polvon ekan aka adashim. Maşallah. Aydang polvon, aydang. Aydang. Ya azamat. Maşallah gösüy özün. Oy boy maşallah maşallah gösüy özün ehtiyat boluş gerek. Atakan ha? Oho ehtiyat boluş gerek. Ay maşallah taşladı. Amin. Allah özü birini unutmasın, ömrün uzun kılsın, rızkısın, balat kılsın, yüzün jarık kılıp, koşkonu menen koşa karıp, uşu üyler ağır bolup, vakit, kut, dövlet birikip gelip, akkan sudan taza olup, akkan sudan ömür uzun bolup, Allah'ın bergen jarıgınday günde nurlu bolup, daim ömür uzun bolup. Allahu akbar. Rahmat атақты Ақсының Ақсақал балбаны Жаныш Ағаман интервью алғандан кейін ұшы жерден жиынды да улантып тартып баштайбыз. Аке достар, Азамат Дозуустун үйүнө арналган аламан улак өтө ширин, жакшы, тынч болуп атат. Кудайым бөдө кырсыктан өзү сактап жакшы оюн болсун. Zahirбек Полвон биле? Ha? Zahirбек. Maşallah. Zahirбек Полвон Кашкатта мынакей достор. Аксыдагы улакта жасалып атка чыгарган полвон. Ой, maşallah. Tel Toro? Ha. Tel Toro деген ат экен, maşallah. Азыр өзүнөн да сурайбыз. Assalamu alaikum Zahirбек Полвон. Алейкум ассалам. Бул ат баягы Аксыдагы улактагы жасалып атка чыгарган атыңбы? Maşallah. Tel Toro. Килечки азыр. Канбек ажын аты. Жакшы, жакшы. Кандай болот ат той? Жакшы, зор болот. Азаматтын тою. Жакшы, жакшы. Ширин, а? Бала чакасынын өмүр жаны узун болсун. Аха. Не тилесе тилегин берсин. Өмүр жаны узун болсун. Амин. Элге миң жыл сөзүнө күч берсин. Кудайым ошо Алла таалам ишин оомат. Бала чакасынын өмүр жаны узун болуп,
денсаулыгың болсын. Allahu Ekber. Sizler de Böde Kırgızistan öyde olup жақсы ойнағыла. Omatыңарды берсін. Ақсақал әкелер бір шығарғанға қойып беріп отыр қазір. Анакей. Машалла. Ay. Al elim. Allah koy. Hey. Nakey. Balvanlar yengilip başladı nakey. Çin yürekten nakey dostlar arala. Çüdü. Ay maşallah. Küçüngön. Maşallah, bayel palban eken. Жалғыз салып кетті мына жиынның ортасынан. Vay maşallah. Aldır Cenk saldır. İlk tarafa koşacak isteyemez. Bunlar salıp durunca bayel palbandan biraz
Malumat alıp koyunç. Gel bayat. Assalamu alaikum. Qanday ukam, dasonga shu? Bu at kimki? Baqit kem özüm çaptan Qarachayan degan. Baqitning ati? Ha, maşallah. Baqit akam ot. Ha, yaxshi. Ötö boshqacha ketdi go, жалгыз salib. Oh, yaxshi aka. Azamatning to'y shirin bo'lib o'tadi? To'y zo'r bo'ladi aka, toza. Maşallah. Zo'r. Tileğin kuch ketpedin, iyilik qalayım. Aka sizlar da ishingizga Daha bir iyilik. qayqalatib chiqaraver, ha? Bo'ldi aka. Malades. Mayli. Abişekeke ver abişekeke. Kokat tet yaptı. Oho, aksakal kuch aldı. Abişekenin içinde gep kaldı karagılı şu an. O Abdurrahman bir karab olayım. O şahsa kaldı bir karab koydayım. Erten bardığın kartayazın yardım ver. Ana gel. Çok. Bayram degan polvon ekan, Jash polvon makarasi. Atam neme. O oğlum lan. Ben ne dedim ulan? Aksakalga ber, aksakalga. Buna kayıp. Talaşkanın gel beri deydi. Küçüğün Abdülkadir Palvan'ın inizi. Ay maşallah. Cengiz Palvan, Alavkan'ın palvanı buna ki, Jash palvanlarının biri. Buna ki. Begzat inimin atında maşallah. Tegizke vur. Ehtiyat bol, şaşıl var. Böyle özün altına min sov. Ay yaşayın. Malades. Taşlap vermeyip oldu, 1000 rubel sahip verdi. Böyle özüken. Azamattım böyle özüken dostlar. Yok, emanlık pay gazı verdi. Ha, taşladı. Cengiz polvon salım kut bolsun. Ha, yaxşı. At kimdiki? Bu Begzat Köstük, Ortaqoydan Begzat. Ha, Begzat Köstü'nün atı maşallah. Çıgışı qanday boldu? Bu keç qarmap atazın. Jiyin as bolğonu men tasır aybay kuch bolup atat at salı. Oy maşallah. Aha. At baqan Begzat dozuna rahmat. Aha. Ha, yaxşı ukam. Beleğine kuch ketpezin. İyilik. Dagı bir salım kıl qayqalatıp. Dağalayla. Vaqt polvon inimiz çıkardı hazırını o yerde. Alıp gelip aşırıp berip atat. Bir iğnizi taşlap beretken.
Ай, өте қатты кетіп атады да ушулдағы. Таштады, Құдайға шүкір таштады. Бақыт балбан салым құт болсын. Рахмат ака. Мен Жеңіш балбандан интервью аттым эле жетише албай калдым. Кечирим сурайм. Улак өтө сонун болуп атыр. Азаматтык, а? Ака өзüm кандай ниетте той кылганбызы, тойлор тойго улансын ака. Балдары динге, элге, журтка кызмат кылган жигиттерден болсун. Машалла. Атың кимки? Өзүңкү? Өзүмдүн Тайсын деген атым. Тайсын, машалла. Ийгилик балбан. Манакей. Бақыт балбан Тайсын менен мынтыктын огундай учуп чыкты. Көздөй безин, машалла. Benden sağ sen o istemiyorum. Ay. Qaraqlar jeyindir. Kamadosos. Ayt. Küçüngön. Kögatta kama palban. Bir minut. Ana bayga koyup taşlap berip atat palban. Ay молодец, taşla. Алейкум, кама. Алейкум салам. Кандай досум, ден сол жакшыбы? Жакшы өзүң, төсүңдө өзүң жакшыбы? Бул бүгүн эми Азамат досубуз үй той кылып, ошонун шылтоонда улак уюштуруп берипсиңер бир күндүк. Той кандай болуп атат? Той жакшы, өтө жакшы болуп атты. Машалла. Şu ilgili bu той kılıp şu dozundağı жақсы ниеттер менен кылган экен. Ниети бар экен. Şu кеч көзүнө эле уюшуп кетти. Ошондой. Той улак жакшы өтүп атыр өтө. Ат кимдики? Ат şu мазардан Жахан деген досумдун аты, Жаңат экен. Жаңат. Машалла. Багира деген ат экен. Машалла. Молодец. Билеңен күч кетпесин досум. Айдай бер. Дагы бир жол чыгар.